nyanak penari aya nama 18 apa Aceh pilih teka bagian gitu. Alhamdulillah aya kebagian. Ya. Nya babakil deden aya. Mondar mandir Awaki deden kapayun bos apuy yang punya pesirang jalan-jalan acawing sakolepat aya foto ya awaki deden jati luhur ngobrol asik jangan kabogong Kang Cepot rerendeng jajapkeun solenang Bapak RK Hadi Citerbang bos kolam bari janji Bapak RK Hadi Citerbang bos kolam bos apun aya bos apun pasini pasang subai doangan ngiring kapayun pun sepuh Bapak bari Hadi silih kicapang Citerbang Purwakarta silih rere songutang diserangan apa Karman bos kolam ya Bapak Aja Ben bos Jaja bos apuy naik ya mengubi acawing anu jurusan kemana jurusan kota Bapak RK di Citerabang bos kolam nu dimaksud rek nongotongan film India Kang Ganda MC Sukasari Jatiluhur Purwakarta hadir Kang nya beres pun kabenaran Bapak RK Hadi aya kopi dingin aya angakote kosong mungat sehingga payun pun sepuh Bapak RK Hadi Citerbang Purwakarta jadi jangan ngobrol anak paduan nanging mau bilang ke kotang karang uang awe ngawong nyari itang tak itu maksudna nah manik itu saya Bapak RK Hadi tulus apa hanata bos kolam Mang Wajar Bapak RK Hadi bos kolam di anu bageng linggih kulang honor perlu pisang Kang RT Kudu pengantin anyar lamun tulus susu syukur pisang para runten kasadayana urang dia lamun santen ieu Pak RK Hadi linggih keur eueuh halangan asa ulah bohong ngiring bingah Bapak RK Hadi abdi Citerbang masayogi Pak RK di Citerbang bos kolam deui upami pernyogi mondar mandir Bapak Jaben ngiring kapayun bos Jaja besiran Bapak Haji Karman jalan di sana Bapak RK Hadi Citerbang bewah reng-rengan ngobrol asik Paji Karaman bos apuy anu yang punya rumah makan Jotor Purwakarta Bapak
Bapak RK Bari Hadi janji Bos Bapak kolam. RK Hadi Citerbang pas ini pasang subaya Pak RK Hadi doaan Bos bari siliki cepat Pak Haji Karman Bapak RK Hadi sayang Pak RK Hadi Citerbang naik mobil Abah Hoji pedagang mie ayam anu jurusan ke kota Bapak RK Hadi Citerbang nu dimaksud hei rek nongotot film India Bang Laris Bapak RK Hadi nuhun kabeneran Bapak RK Hadi hai angepote gawe kosong muatan Bos Apuy yang punya rumah makan jadi Jojotor Madang ngobrol berduaan naik mobil angkot ke kota Karawang uang aweng wong nyarita tak itu maksudnya nah manik itu tulus apa hente tak perlu ngabohong honor perlu pisan lamun tulus atur nuhun Bapak RK Hadi pisan lamun sonten ieu RK Hadi keur eueuh halangan asal ulah bohong Bapak RK Hadi deui Bapak RK Hadi bos kolam deui sayang Bapak RK Hadi pang napidut salam kuring Bapak RK Hadi kamanehna RK Hadi Bapak RK Hadi bos kolam Citerbang Bos kolam kanu itu hei kanu salik dipai Bapak RK Hadi Citerbang kiraku Bos kolam tasilang Om Karman Bos kolam RK Hadi disangan Paji Karman nah temu waktu sarita basa orang tepung laut Bapak RK Hadi deui anu bagus piraku Bapak RK Hadi Citerbang aja. waktu sarita RK Hadi hatur nuhun. konon atuh konangon beneteun hei bisa sangari Atuh biasa hei lea someyang RK Hadi Bos ayeuna berjadi longoba RK Hadi boa palang siang Allah hadir ayeuna menduka abdi Bapak RK Hadi bos sekolah emutan holang Ibu Suti nu pada hajat pemangku hajat emutan holang Ibu Suti nu pada hajat Kang Abi nongon pemangku hajat Ibu Suti nu pada hajat janatan alasan tunggal atuh kiraku Ibu Suti nu pada hajat teingin buka abdi Bapak RK Hadi deui kapan urang hei Ibu Suti nu pada hajat Palurah Hotang Bapak Rahman Ibu Suti nu pada hajat bang bisa dengan Bapak RK Hadi Bos kolam salam Musik kuring
Pak RK Hadi. kamanganehan Hehe. Bapak RK Hadi bos sekolah kanu itu Ibu Suti nomor hajat kanu cari di payung Bos Apun pemangku hajat kapal. piraku Dede. siap Hehe hehe. nah temong Dede. waktu sarita Ibu Suti tipan no pada hati bahasa orang tepung lawu Wabima. Dede. emot tanahong Hehe. PRK Hadi Pak Haji emot pemangku hajat Pak Haji Aden. tanahong Dede. nah PRK Hadi. lantar Pak RK Hadi bos sekolah usifat piraku Pak RK Hadi teingemu ka abdi kapan urang kanatos babarengan muni suka ade poen muni suka cara sorena berenang dekat uri baju berang ngombangar ku panet